Pozdrav društvo, danas popravljamo Samsung A55. Ekran je oštećen, nema fizičkih oštećenja, ali pogledajte šta se desilo sa ekranom. Ispao je nekako nezgodno i pomešao sve boje na ekranu. Boja ovog telefona je baš interesantna, nisam ga video uživo do sada ovakvog. U pitanju je neka lilak boja i vidite kako ona menja nijanse, kako okrećete telefon naspram svetlu. Idemo da zagrejemo ovaj Samsung, da vidimo kako će se otvoriti i kakav je za servis. Evo, ja sam Samsung već zagreo i otvorio, da ne bih odugovlačio video. U principu telefon se dosta lako otvara i bitno je samo da sačuvate ovu nalepnicu kada otvarate ovaj telefon, to jest bilo koji telefon kada otvarate, bitna je nalepnica. Evo kako izgleda A55 iznutra. Evo na prvog pogleda na komponente A55 iznutra. Možete vidjeti kako to izgleda. Uvijek prvo diskonektujemo bateriju ovako nekom plastikom, da ne bi došlo do nekog električnog kuršlusa. Idemo i na ostale pletiće. Moramo da izvadimo sve komponente iz starog frejma jer nam dolazi novi ekran sa ovim frejmom, tako da samo prepakujemo komponente u novi frame. Možete vidjeti, ovo je optički čitač otiska prsta i razlog zašto on ne može da bude na višoj poziciji na ovim jeftinijim telefonima, jer bi morao da bude ispod baterije, a on ne može fizički da se stavi ispod baterije jer je ovo maltene još jedna kamera koja je ugrađena na telefon. Evo vidite kako to izgleda. Da li će moći ultra ovo da fokusira? Evo ga. I znači ne može da bude ispod baterije. Evo nam ga i konektor punjenja. Bateriju također moram da uklonim iz frejma, ali neću preko ovih nalepnica jer ću morati da je vraćam u novi telefon i onda da bi zadržao ove nalepnice moram dobro da je zagrejem i sa izopropil alkoholom da je odlepim iz frejma. 55 je rasklopljena i spremna za zamenu ekrana, ali pre nego što je sklopimo bacit ćemo malo pogled na ove komponente od kojih je napravljen Samsung A55. Matična ploča sa kamerama, ovo je glavno sočivo ili ti glavna kamera, ultra široka kamera i ovo je onaj makrosenzor za makrofotografiju. Evo vidite kako izgleda matična ploča i od pozadi. Ovo su kontakti za signale, znači i uz pomoć ovoga ovdje vidite tačno tu naleže i dobija signal, da li za Wi-Fi, da li za GSM, nebitno je. Imamo i taj konektor punjenja, često se dešava na Samsungima da ovo crkava i onda zna da pravi problem, ali sva sreća lako se menja i relativno je jeftino. I imamo ove flat kablove koji služe da spoje ovaj subboard i motherboard i ovo je signalni kabel. Nekad je to bila ona obična žičica na prethodnim A serijama, a vidimo sada da je ovdje ovako ovaj lepi flat i deluje dosta lepše kada otvorimo telefon. Idemo na brzinu da sklopimo telefon u novi ekran i kao što možete vidjeti dobili smo sve ovo ovako novo, imamo novu vibraciju, nov zvučnik i nove ove tastere sa strane. Evo, bateriju smo uklonili iz starog kućišta i vraćamo je na novo, sve je bukvalno kao fabrički spojeno. A55 je sklopljena i spremna za nove radne akcije. Mora uvijek ovako da odstoji nekih 15-20 minuta minimum, poželjno bi bilo i do sat vremena, ali kada se mušterijama žuri onda nemamo mnogo izbora i moramo da požurimo. Kao što možete vidjeti, telefon je potpuno funkcionalan, ima sliku na ekranu ponovo za razliku od malo pre. Da ne zaboravimo SIM karticu i SD karticu, 55 ima još uvijek ležište za SD karticu, telefon radi. Ako imate ovako polovljen A55, možete ga doneti kod mene u servis
da ga brzo i jednostavno popravim originalnim delovima. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg servisa. I naravno ne zaboravite like, share and subscribe. Ćao!